nana enye enu ho asem ne ye ka yawudie na ewo mu a wo fi say woni asanteman ewo bibi something to settle no enu na ma wo ye ne ewuye ne yesan say asem ne Quran ne say nana doma wo be ko brekum ne ye ka kire wo say da we na edi amawo na da we de ne akonwa no eye ne de no ono ne edi ama no na ase sa da na na abeba ye stop wo no enu nso abufuo no na wodi say sampa nana Dormaahene mesrewa in your sober reflection the tenets of the law mirana winim no let's use the mira to trust some na ekoso no na besan abe accuse government na san be ye bibibio mu no na mesrewa emwa esai kru no Memwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. Se we your first timer any bomodin subscribe. Mia notification is to send anytime bia ye di video betumu no won son sabe kan wenye bia share ya comment fa ho kire wa dwen efa video no ho abusuan like video no na share emo bia so enya bi nhwe medase bebre abusuan Sampaman Hene nana Samgba Gyafl ne personal assistant Abu Mahama abusuanfo wodi nsem bi abetuja no wodi nsem bi abetuja no okasafa eye nsem a ekosi ye ewo mra Vice President Mahama abusuafo oko bono Regional House of Chiefs abusuafo oko omuhonum se oko sre kwan akoye campaign ewo bono mamu abusuafo eye Dormaahene a oye the president of Bono Regional House of Chiefs oko kan sembi efa Sampaman Hene mu nsemu ene Sampaman Hene mu nsemu a ebepie mu o menhia Otumfuo osetutu the second eyi nana Samgba Gyafl se onu na enye den enkodi Sampaman so wose sansem na ekopie mu wo honum nyina no entronko a ana Dormaahene oye den okodi no honum ensem a okaye ewo honum nyina no nukura bia enye den enim osi asem na tese ebepie mu ewo menhia no eye samoduafo na na di sa asem no ye den ebepie mu ewo menhia omo ana di ahenie mu nsem no ebepie mu wo menhia se Otumfuo de abusua eba ahenie mu nsem a wuntimi nye den enkwatiri menhia da ana wope no krenso a eno ane menhia eti asem a tese Dormaahene ekoka se Otumfuo osetutu the second odi asem ni wie ya abusuafo o take decision no nanko se sa decision na wa take no o de bre omo Bono Regional House of Chiefs o de bre omo no omo so ye den omo so tena asem ne so no omo so decide say asem na Otumfuo aye den edie no ne kwaso ano no anase enye ne kwaso no eno ana Abu Mahama say Dormaahene enimu a ene wo ka kire ne se Sampaman ehye Otumfuo osetutu the second ehye na se ono ana Sampaman eye den eye ne dia na se Otumfuo edi asemu a abusuafo obia ni Ghana hanmu biem se owo ono na eye den asemu a Otumfuo edi no owo ono na take decision se ne kwanso ano no anase enye ne kwanso ano no eno no se wo busa Dormaahene se eye wamfie a tese ehye ne nase no eye wamfie a tese Dorma eka ho bi no se asemu si ho no Dormaahene edi sa asemu na ewo so odiba Bono Regional House of Chiefs no omo so etna so agitum anase wo nyintum wo busa no abusuafo me se ensem ewo video num itimu de mumie nkom asem bi a Dormaahene kaaye na me pese nana onya entiaseye do hunu nuoma bi sebi bisi na wo pese wo ka bi a enka ne papa mu no wotie afanu no nyina wotie wi a na wagina so na wodi
wo judgment aba na menua me nana Dormaahene oya aye mistake kakra bibi bana obi ebeka bibi kirewa yemfa obi narration embezi to make a decision or yenyina nipa baako asem so enka asem o ye judge ni menimpa menina tenada ya tena ebenda nti menim no ba nioma na oye no e na mepese metwina dwentu bibi so say the principle of judgment should be held and should be taken into account anytime bia nana Dormaahene epese wo ye bibi nana kasa no nana ka say sampa oba panyini ene si ohene in 2000 and something and now obobo years bi nana mesraw enye nokre sampa oba ahima efrimu emra na ye nana kofisu na otosomienu etiasi akonwa no ebeto ye no eye mema busua eni anama watara ebusua enana ye pri akonwa no samoduafo no mu nka ho ye ne ye nuanom yi epri akonwa no ema akonwa no ho nsem ekopie kronti hini fi a ewo sampa ema mu di asem no edi maayen ye nuanom anama watara no mu antiase asem no esan baaye ema oman hini ana oti akonwa no so na kofisu na otoso mienu eseti 7 member committee ema committee no etena asem no so edi asem no maayen enti na kofisu no be maye kwan ama yesi ohima one ochina ene ochina ene odi free mu enti se nana Dormaahene ka se na oba ahima wo ho ena wo si ohene a nana Dormaahene enye nokre mesrew omo a na omo wo sa 7 member committee ni so no ahemfu no bi eda so tiase obetimi akọ mu nchen ebisa won no mbeka kirew ne wo ka no nokre bi anim ne etoso mienu nana Dormaahene me pese metwi wadwen asi bibi so bebi a me free me nana ajarefodwo a wotete me no oma me hunu se yemfa abufuo enye nuoma efese wo yi abufuo eye nuoma obeye mistake saa 2015 na wo ka no enye nokreda na yemfa ne se ampa omusi ohima ne si ohene 2015 nana Dormaahene from 2015 up to 2014 2014 adentina wentimi anya bibia amfa ho woni pakoro ya nso si akonwa no ho nsem no ekopie manhia na omudi wie na nkese ye de brewo nana Dormaahene enti nsem no nana Dormaahene ka no sabi wama omo mpe nokre advice no se omo mpe nokre advice wa you make a mistake in whatever comment that you make enti nana 2024 rather enti nana ni emeka kire we ne se mesrew abufuo esei nioma oma obufu pi na obufu obi too much a the problem emma wankasa from 2015 to 2024 a very long period nana die na ye fa ho enye nokre wonsem na wo ka no enye nokre ne me pese wo hunu ne se asemu a me ka se ekopie kontihine ebusuamu a mo ka ye a 7 member committee tena so ka ye no na e between ani wa ma a eye anama watara no kofisu no nom ya me ka the original names na nyinda asefo yanda asefo ena yelikosa asefo ye ena na asem no ekrayen enti asemu a ebepie wo asemu a ebepie ewo Bono Regional House of Chiefs no na eye opanyini Abu Mahama ene Adama Watara Otumfuo ema omodiba ya odima committee no saa asem no ene omukaye enti omuka saa asem no a omuyi free Bono Regional House of Chiefs no na eye Adama Watara ene opanyini Abu Mahama Otumfuo di ma committee ni kaye edi committee no enu sem ebe tu Asanteman animu
Emma ahimfo ahodo mu asanteman nyina obi tre na dwen emma final judgment eba ase eye opanyin Abu Mahama eni opanyin Adama Watara omu ye abusua omu ye moja na omu wie ye no omu mienu no gitu mu eswai Otumfuo tam kese agitu mu se saa judgment na eba ye no omu mienu no nyina agi atu mu se ampa omu ye moja samre no Samgba enka ho enti omu wie ye no a omu eswaye omu ye no mepese de bia me kama semu a mepese wo hunu na wote bibiasi enti what was before the Bono Regional House of Chiefs no na eye Adama Watara versus Opanyin Abu Mahama na omu wie ye no abusiafo video a me bebo amama hwei eye video a eye Opanyin Abu Mahama eni Adama Watara ewie ye no omu wie ye no swearing na omu ye a ekire se yewura asanteman asem na okaye no omu nyina omagye atumu eno anyway enti eha eye Opanyin Abu Mahama eni Adama Watara bia ye be faso a ni Adama be ye ba ko ye be ye dabi se ye la ko mo mu ni o be cha se ba ko se de ba ko se ko na su bi mo to ato se yo e de ka Otumfuo ta be se ye wura Otumfuo aka ya bu mu ye ni na be tra se abusia ba so na ya bia masampa afa bi to mapa enti odie ye na Adama Watara ya ye papa ko ya ko sun Sampaman kama su biya to sai wata ka sai ka da sai sire yura tam ke sai kan ka sai sai ni ya ya ka bu ma su biya ba sai to ce ma ya abusiafo nti mohwe saa video yi ohwe video a me de kire we na hwe na omaswaye wie na omumie no na chia omo ho na omabambo omo ho na omakọ sampa ewie no bia nim se bibia ewie enti saa asem wei na ewo Bono Regional House of Chiefs enti omo kaaye no omumie no nyina ate omo ho ase wasre Otumfuo atam kese eka atam kese se ne yewura eni asanteman kaaye no omagye atumu ye wie enu no abusia ena Mansa Rose a woye Samodua aseni edi petition ba se ono eye dihye ewa akonwa no mu na ono ni Adama Watara eneye abusia na enye Opanyin Abu Mahama enti sa petition na wodi baaye no ena Adama Watara nso kodwane no enti sa petition no mudi baaye no eye fresh petition eni Bono Regional House of Chiefs enimu Mansa Rose Samgba for petition no mudi baaye Adama koka ho no na eni Bono Regional House of Chiefs enti omudi baaye no ena Samgba for na nkasa ka se yewra entna asem no so no wonka enti yewra nkasa etna asem no so ekaaye etie obi asem woni na himfo paramount chief over 60 of them emobia efre ekan nsem efra nansifo ebo ninkro ye cross examination ena ne efri mu ba nyina ne se eye Opanyin Abu Mahama na woye respondent ewo second petition no mu no oni Adama Watara na woye co-petitioner oni Mansa Rose na amuye petitioners no Adama Watara ni Opanyin Abu Mahama ene ye busua na Mansa Rose enye o mabusia
abusuafo enti saa judgment we na enye judgment a anya asem a na ewo Bono Regional House of Chiefs Otumfuo eka asem we wie kurampo no a wodi ne decision baaye no otwere letter edi command Bono Regional House of Chiefs copy police commanders no mu nyina say sampa asem no a omudi baaye second petition no so omusan di baaye no waka asem no na ne judgment a wama nyina ne say eye yele kosa asifo yanna asifo nyinna asifo a uba ye kurom a ye hunu ye se afia techiwa kofi sunu ne anama watara nom ene ye moja na sam moduafo no enka ho enti as a lawyer a we a judge menim yenti a na Dormaahene ka se ese enka yewura o ka sa petition ni wie no o di bre omo no omo tena so ansa na omo agia tumu no omo finalize the vindicate ansa na ye de ye adwuma mo na mo frɛ mo ho learned friend me sebi me ye science ekoye IT banana Dormaahene mesrew sampa akonwa no ewo menhia sampa akonwa no eye part of Asanteman menyin ni say wanfie a eka Doma Traditional Council ho enya asem a omu de beba menhia omunya asem a the place a omu beka asem no eye Doma se Doma afo ka na omu antiase a no omu de akọ regional Doma afo ka ho omu ka na omu antiase a no omu akọ National House of Chiefs omonso ka no man tiase a no makọ Supreme Court wo ye lawyer obi atwere ne petition onimpa se akonwa no ehye Otumfuo ase ewo Asanteman mu second petition no it wasn't a petition na ewo baby it was a fresh petition adenti na omanfa sa petition no amba Bono Regional House of Chiefs omanfa maho because they know why they didn't bring it there. Mesrel, tie asem bienu miensa bia omo ankasa kaaye a ekire se baby a omudi baaye no ekọ ne se fata se yes omudi asem ne ba eno nti na omudi ba ho. Mesrem eduru point bia moma yenyi emotions ene nuoma mfiri ho na yentie sampa me free senyole abusiam se mobeka ya me na megyina atakakra afie a ye friend ya samo de afie anobonkro we ne friend mamule Daniel fikese mo ha ne se yasem da yera enim na oma ye nkrata se enne yemra na yasem na aka no yemma ne mebobo ho na nyamiadom yetime free sampa ebe tuto mo abepie manhia na sesi ye hwe yera enim se obeba na yabeto ayasem na so na me de me wura rehye ne gidie wa yera mo se sampa adehysem no ode beto bebi o se eda na ama asundwe aba sampa oda ama asundwe beba yera na butre ne nokre odinti yera edina no to asem no so obi abehu se nokre wom na yera apamaka nti ye de ye wa rehye mo se yera ebo asem na ede asundwe mapa beba sampa amamre fi na yabai Ghana ha se wo pa amamre na o traha ekobi bifra wafom nti yenim se yura bibia se ne amamre ene amane yete no saa na ode na yabai Ghana beba sampa amamre fi na yabai Ghana ha se wo pa amamre na o traha ekobi bifra wafom nti yenim se yura bibia se ne amamre ene amane yete no saa na ebusiafo medamasi abrante na okasa lies no se osi amamre fie ene yabai ni odi kan kasa ye nso kan sen osi yewura ni nokredie enti omo ene di omo petition baaye omo di asem baaye against ye ene ye koye ye koka yasem enti senka omo di baaye no ena ye kan ye ena omo di bi mu a enka de na yebeye omudi asem na ba ya ka asem na wie
na nana Dormaahene sei enka yewra eka asem ne wiye no asanteman aka asem na wie no yemfa sa petition na omakan wi a wodi judgment na ba no yemfa mre Bono Regional House of Chiefs na omumomo agi atumu ansana yakwa implementi mesre no enti saa nana Dormaahene BBC a esese wutimi etie afanu ni nyina na wajai ama nipa mienu miensa bi a eye Nyunomahene Somahenkuro Nyunome wajai ama saa papa no akika nsemu aye mummisa Somahenkuro hene se nana Kofi so na otoso mienu edi akonwa Soma Nyunomahene watimi abahoda nana free mu oba ho. They don't come to us. Enti adenti na sese de ono Nyunomahene a woye Somaahene no obeji agina mu adentia opese basabasoyo eba ho. Nana uye judge ni eyamfa ne se yewra Otumfuo asanteman edi asem no mra kwan mu no se nka se yedi ba ho a yamfa mra wu no a omoye wie no adenti na mra na wudidi djuma no wankyere won se omundi sa mra ne so ana omumfa mra kwan so enye nana kotna ensoko eka se onu nana Dormaahene no be mobilize abunufo emoma basampa nana panyini enkasa saa nana kansa no emada na yesi ye nana Samgba Gyafl eswai akire ni manfo no saa moduafo yi metimi akasa with the help of Dormaahene because okasa obe mobilize ekofa to trafo boys bi every wenchi binum free krokro ahodo edi omu baaye emom betutua enum na Dormaahene na nkasa nipa ba ko wuye nana Doma entubo ensan fa wonsa no ensie mesrew uyo hene a wo manfo edi wasi akonwa ne so BBC na wo ye judge ni a enkamenimpa se wo court na wo ho a wo ye judge no BBC a na obi be ka asem a wo mfiti preko pese we yakasa wie di asem na wie nti mechi ba ko na kotumu sa moduafo no ne nyunomefo no eba wo fie ema woni omo kasa na enka be ye fepa se wo be bisayen unim ne wuye no emwa ukasa wantu a mayonko pa no ne ba wo menchen nana enye enu ho asem ne yeka yawudie na ewo mu a wo fi se woni asanteman ewo bibi something to settle no enu ne ma wo ye ne wuye ne yesan se asem ne Quran ne se nana Doma wo be ko brekum na ye ka kire wo se da we na edi amawo na da we de ne akonwa no eye ne de no ono na edi ama no na ase sa da na abeba ye stop wo no eno nso abufuo no na wodi se sampa nana Dormaahene mesrewa in your sober reflection the tenets of the law Mirana winimno, let's use the mira to trust some na ekosuno na be san be accuse government na san be ye bibibio no na mesrewa emwa esai kru no emfitiase no me ka kire mmebu no omo sampa me kasa kire won se omo hwe ye o enkrofo a omo hye machi a omo kasa omo be mobilize enkrofo no yeni omu wo nuama bi a omu nyaaya anka omu krom na ewo ebi ti sesen Sampa eye border town Doma eye border town Sampa ye tokashu ewo ho Doma ye tokashu wo ho ye tokashu ne free Cote d'Ivoire e de ba Sampa Doma ye to e de ba ye to free Cote d'Ivoire e de ba Doma na krom yenu nyina no bebi omu di kasu dwane kesi pa eye Sampa mesremo enti ye hyase ye pe na me ka kire mo se Dormaahene Nyunomahene a ye Somahenkuro
omo nyaaya anka factories ene enyumayefo mu wo Sampa no nkomu kurum na mu wo to omo hyemachi se munya to trase munya nuoma ye kuro no ene omo besei omo sei kuro na adwumayefo na omo wo Sampa no omo relocate omo businesses no e de akọ emwayen empanyinefo amu wo Sampa mu amudi dwa e wo Sampa yesi se kraman mienu eko na se emfa wo ho a omo behwe wo nkwan ago emra yawura Otumfuo asanteman ka asem ni wie ya na ye ba Sampa omo fa asikan Samgba Gyafl yi fa asikan ni kontimba ebetu hye ye nkrofo so prapra won momo bia anka hwe ni etoso mienu ye si ahemfie ye wa ahemfie ho ye adwuma si ahemfie no omo tamutuo ebetututuo prapra nkrofo ese roofing sheet no manka hwe ye nkrofo enam kromu a yetimi tutuo de bobi manka hwe nti embolden wom ebusiafo emma to the extent say near esi na anoi enti samutimi tena ho na mobọ mani ku sanioma nyina so na mudi subo ekobo aban mudi subo ekobo obi say we the curfew aba Sampa na we are the people of Sampa. We are not fair to anybody that we are accusing. Wa obusia enye Abu Mahama Nana Samgba Gyafl Sampaman Hene ni personal assistant and abusuafo mote ne kano waka nsem bebre wa training nsem mu with evidence ankasa odi bibia ye den ato form abusia comment section honum na nso kire wadwen efa sansem ehu ahanom eye skeleton man TV me see a top form wa je de bebro it is way your first time wa any bomodin subscribe me notification so kreke all no send your video bia ye di betumu no won so sabekan wonye bia hwe me dasi bebre